thlir tu ten vain chi bai le ve gole tun tuma chuan hmeichhia te himna chungchang kan soenga a chan chu tun na ya ringot po pong su le hmeichhe ku thlak ringot po news le social media kan huna sakhop mai hei wangyan khoi muna ma hmeichhia te in him lo ti thai ome kholai chau po ni loin an mani chen na nge ya po an him lo ani chu wangin hmeichhia te din hun lo an chiang don te ang mani loka kolkata doctor an pong sualan that zui boka rampum news alua tun thlengin khami chungchanga khan chan chin thar la om rengani india politician te in mo chiat mai ba ka in chir thena sat pha le maya chu mai ni loin kan mizoram chu nge ya po mani loka champhai nu pakhat chu dor ngak lai ma chena in nge ya thani boka tin tun chuma ka ron soi tur chu Miss Switzerland finalist Kristina Joksimovic kum somthum pariat mi chu a pasal kum somli pakhat mi in an mani chena in nge ya February tha khana thatani a tha nu loka pasal hi manania ma se tun na ya kana pasal hian ko ta chuadila ma se ko tina phal lawani atira chuna pasal hian mani in vena na ti ani thu asoya tun na ya in puanna anu pui kut thak dan kim changa soitani he Swiss model nu phei chu pasal hian that satli mai ani lo a taksa hi chan somani rap thak takania thil ti dan hi a chan som mai ba ka taksa then khat chu blender mangina rod dipa chumi nuwa chemical mangina ti tuiral le he mi chanchin hria piang in an rapa an timwai wai mai ani Kristina Joksimovic hian a fate pani kalsana sangni le pasari khan Kristina hian Miss Northwest Switzerland title lo la to boka chumi nuwa Miss Switzerland finally sa lo lang le bokani kan soita ang khana pasal hian in puanna ma sa ka chuan Kristina hian chemte a viatuma ma se ama lo in ven nan a that ani ti thu soya ma se chu thil chu ko tina pom lo ani an chan chin hriaten an soidan chuan hetia Kristina a pasalina tha ma po hian a ma in nu pa in kar boinan lo nei to thina voi khat po pasaliana hroka rekin alu chu bang a tau tir to ni omin an soibok kovel mun ranga ni tin hian hmeichhia mi kutur thian nom renga a then chu an pasal ten an thate a then MIZO in an thate a then chu danina ven him tok lo wang te pon yang a minga femicide tin an bo hial to ni kum sang ni le somni pani khan kovel puma hmeichhe pui thling le no pang sing riat sang kwa zet mai chu mi kutur in an thi ani accident le ti pal thil ni mi aloin tum reng wanga tha an ni an ti han ngai tua ve mala number chu tam khop maya mithiam ten an soidan chuan minute som pakhat dan zelah hmeichhe pui tling le no pang tha an nia chu mai la ni lo a that tu te chu an chung ko member jinga mi an nian la ti zui chu hmeichhi an tha te jinga za som nga panga te chu an pasal la mo an chung ko member te tha an nia za som li te chu tu ti hriat lo te tha an ni chu wangin meichhe tamzok te tanian kholai emo pon lam ai ma chuan an mani chen na nge hi a hlo omzok tin an soi hial ani suicide ti om zia chu kan hrianga mani in tihhlum thina ni maya femicide chu ila shakher lo mai thei tuna hian global crisis an ti hial to chumi om zia chu khovel pum ngong tina ni maya khoilai mun pakhata mot chawa thil thleng ani to lova khovel mun tin an sa to thina ni Swiss model Kristina ang deuh hian hmeichhe sang chuang chuan bialpa len pasal te kut tur nan bodala hetiang thil thlengi tira thleng don ti hriat lo hrim hrima mangai na in bultan ma se to pa rap thak taka in soi sakna thleng ani hei wang hian hmeichhia te ven himna dan khole zo la ngai le ti hriata mizoram chu hetiang chanchin rap thak hi la tlem khop maya kan Christian na wang te poni mai thei ma se khovel mun tam taka chuna thleng mek ani hmeichhia te ta na in ven them ti zona om thei tak pakhat ani boka entina pakhat lo soila mania Facebook group pakhata hmeichhe pakhat chuan pasalin kuta thlak na sat thin thu le anun na ta na lawa wangin a then thu ron posa a soizel dan chuan pasal ne na in ngai zon lai chuan pasal mi je that thu te tun anga rap thlak ani lo thu a soya ma se thu soijinga poimo deuh pakhat chu pon lam lan dan remote kalo thlir kha poi zo ta ni ati chu chuan thil tam taka soya ni chunu po chuan pasal chu then lo ta se achunga thil thalo zo kala thleng lawang ti soi thei bik lo then kata chuan hmeichhe tong tam lutuk awanga mi pa in han ben sokamo pasal te ne so lengam lutuk awanga ku than thlak te chu lo thei lo changa om ve thinang ko pui thlan hi thiam ha re me maya then khat phei chuan reason in ti fo mai chuti role ro chuan then kata chuan pon lam lan dan kan thlir na salutuk hi fu chia lo thina
changkang kan te na ber poipon lam lan dan hi ani ber mai ani hi meichatan chuan mi pathat chia hi than lo ram ram a fin thla khopang eng anga mel tha le changkang le pian nal po ni se atai ma em ti te hi ngai tu fo a thakop mai eng po ni se MIZO bi ka lo soi tai la nupui pasal kan in zon don chuan pathian tri mi ani em ti kan ril ru om se thakop mai tun ma le tun hun thleng pol ani reng chu mi nu pa buai na in rol kan du lo hi nia mi nu pa in ti buai kutin thak thom kan riat pon ka in rol du lo thina ni kha achan chu mi nu pa kar ala in rol chu thiang lawa kan ngai fo thina nu pa kar buai na nga kan ngai mai ni nu pa kar kutin thak mi zawa po soi tur tam le ma se tam zo ka chuan poin sa taka thleng lem lo ni na langa abik takin nula te ta na ka thu ron du chu in ngai zon lai tang poa ibial pa in kuta thak thin che ni chuan nu pa in ni huna chuan sim mai don lo ti ka lo sala pon lam lan dan hi chuan re dai lo ti lo thar leng che